rikomeye rikomeye imbere y'ubuhungiro ibuye ry'igitare rikomeye ubuzima ndimwo mwami kuhindura mu izina rya Yesu Kristo rit tankose Imana nabo baranyivye barankombye sindamenya mu izina rya Yesu Kristo Mana ndazura Imana ibona ndakeneye kubona uyu muntu mu izina rya Yesu rikomeye Ikukuri igitangaro ikukuri ububasha bwa buri takaya sankoroba Imana hama reka unyereke reka wigaragaze nk'Imana ishoboye unyereke abo bantu mwami reka uhezegire inzu yanje nta n'abashitsi bagishika iwanje n'izina rya Yesu Kristo uri Imana ihambaye Imana ikomeye Imana yumva amasengesho y'abakene Imana itikabusha amasengesho y'ababozi n'izina rya Yesu Imana yitaho komeze Imana indindi yo nashitse ukuboko ku musego nkaryama zingirwe mu mabimana Haleluya Yesu cyo mu muntu anyiba no muca ku mazi hakiri kare Bana nanje aho nyene Endi badani Imana inyishuye aho nyene ewe ujya aho nyene reka kwandura kuminzu ko nyene tubanze twisobanure je nawe Oya hagarara uko nyene mu izina rya Yesu Kristo banze nakukemeye mu amashetani akurimo bona amaze kubibona aho imbaraga z'Imana ndazihamagaye zimanuke aha umukozi w'Imana amarezo makonexio nibapfa kuyibuko nyene narazenze narakubakuze ibyo rege ntumbwira ungageuka naramagara mu mbuta y'Imana si top isi zibwirise nyine wibaza egera ha uno musi negezwa kumenya neza na neza abantu mukorana uko ndajyana ibiba wenyene watumye ni izina rya Yesu Kristo kunda abanyika ijini ene kukumenya neza na neza ukorana n'abandi uvugana n'abandi atari ukumamagara umuriro w'Imana umanuke uzuguturira atari ukumbonye byanze no nkoresheje amakara karakanye Make ushaka telefone abahora bagira iki abo mufasha ibyo bahora bagira iki umuntu ajyana ndiko ndabivuga ndikigugu mare turi kiyofa rero aba dukorana anigira ningoga ko ndakuzirika namaze kubibona ndagira repetition kugirika umuntu gira ningoga wamagare baje bose ngaha Yesu umanukana ingabo zawe zose kuko kubifata nandi umwe biragoye nyarutse 666 over ni shetani tuvugana acha mbona ni Maimuna muriko muravugana ni Maimuna hahano hantuma impuzu nazibonye mugabo ntizikwiye zirahari n'izindi mpunzu ndazizana mugabo hari akagabo turi kumwe kabyemeye ko kabaye impunzu sinzi ko uno munsi mwarose cyo gufungura ndakabungike ndafise ugakoko kamwe bazinagira bazikabarungigira hinga gataha hinga cyo tuvugana oya none ntuvuze ngo ufise ngo bakuvugira reka telefone uwumvugira azabivugane n'uwo wemera nyambari Yesu nyambari ntuvuze ngo ufise Yesu nta numwe muri famille yigeze yiga yoba yaragiye bazi no mu gipolisi umuvugire umvugira ndetse kuri kw'Imana yabanda nabindi bya Yesu ndabyumva nyabuto ubwanze urumva nari kuvuga Yesu mu cyamanye oya wapi Yesu anafite ideni Yesu none wageze ubona nukure ndakure ni cyambere umwumvise ni cyambere ni cyambere
oya nigambira mwumvise niwagasubire kumubona ntiwari nani wowe wari bwumve si yesu ariko uravuga bari kuvuga nde yosuwa nagerageje no kuvugira imana okay none pastor jengo mgizukuri none pastor yari wewe kweli tatwa jambo ry'imana riravuga ati ntukaze umwana w'imana sengero gikigege musenga imana kubera muko murayisaba muyisaba mana urabona ubuzima ariko akanya gato gusa nimayimona ngo yesu nawe wari umaze kumwiyaka Mukengai wanje pastor no mangare we desina siko giseri simoviti na si ubata koza mamesa na si shoboka wese kikambiri none ko bikumva ko ayo wawe ngira hanga amafuta yiwanje no hangara mugabo wese abantu bikigihe abakristo bikigihe ari abakristo bese bameze nk'uko wawe mukora kubera musenga imana kureka muko murayisaba yana abakristo bonze kunyereje none ewe pani majawumese kwenu kugicapati sokune ana basimikana nini kina tambo ibyo akanya kamwe gusa nimayimona aho guhagarara gusika mwemera ico wakiriye jambo ry'imana riravuga ngo utamuvugiye imbere y'abantu nawe azokwihakana imbere ya data pastor reka jina kukire jina nahagaze none ari yese gusa jina namaze gukema kumengoni wewe wibaza ko nabyumvise ngayo amasengesho urimo mana fasha pastor jina nahagaze avuga Yesu nawe nyiraza kugira mfite rero kurusiki jewe twitwazanye no kuzimura intama za data kurabyumva abari kwaziragira bafese muhema na kesi Jendi pa Taka kirazira ijambo ry'Imana rivuga ngo twe twamagariwe no kuzimura intama zazimiye hari data kai muri mwana nizo ntama zatakaye na urimo ntiwumvise ijambo ry'Imana rimwe gusa nikivuga ati nimayimona wari umaze guhindura kwekimo abantu bita gikuru sugusenga kubera ko ivyo uri kurayisaba Imana ikugire neza wowe urumva birumvikana nkaho ni hamwe Imana iguhaye amazo gerekeranye ucutangura uguca wibagira iyo yagukuye gikuru ni guhagarara mu gakiza kubera ijambo izina ry'umwami Yesu rishobora gukubita rigaturira abo bashetani bose kuvuga nibyo kuko jene namaze kuyibagira Mayimuna ntangura kubona ko Mayimuna Mayimuna nawe nyina arubaha iryo zina erega pastor kirazira murasa niyo gukora ibinyuranye n'ubugombe bw'Imana iwanje kirazira n'umuvyeyi yari yamaze kubibona ko kunyitwa kirazira yari yamaze kubona ko je negezwa kuba kirazira mu bintu byose satani agenda ashiranga kwino si iwanje ni kirazira birumvikana wowe rero ikukwiye kwihana ugashika ku musaraba ukamenya ico wakiriye kuba kiriye mwema wakiriye Yesu n'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe kuko narimbonye gusa nimba bizogenda kugenda nimbonye je n'ukuri kw'Imana nje nkamarije pepe mu muryango wa Karenzi niko kwihana bishobotse bikabona byanze ukoresha gakoni kumbo jewe ntari muri Yesu negative ako twamagariwe kugira ngo tubaho ubuzima kurumva mucamakerero wewe wowe usanga kwisengera tuvugane ibindi turabivugana kugira ngo ushobore kuba icyaremwe gisho okay urumva rero isengero ukwiye kuba icyaremwe cyo mu isengero kwa data nukwiye gutinya imiyaga yose ya satani ibitero bya satani ubwira urabitinya nk'uko bizogutera kubwira imibati yo hati imiyaga bijya byari bireba kwizera nibyo bibereye abana b'Imana kuvukamye ukizera ico ko Yesu ari umwami n'umukiza yavuye kugira acungure ubugingo bwawe reka ndakurambike iki kiganza nubwo nakamya mose byipata ndagira uburyo bwose akoresha kuko ngomba baye ndakizwe muri Yesu neza magara ni ukiri kwakira Yesu n'umwami kubera ko ushobore gukiza imitima ya benshi humiriza ndagusengere hama uzoce usanga kwisengera kugira ngo ushobore kubatizwa mu mazi menshi okay mwami Yesu turagushimiye mwana turagushimiye ko ndeje gukiza umutima w'umuntu mwana
reka mwami Yesu Kristo ntiyari bwatahure mwami icurico ariko aragitahuye mwami Yesu Kristo turasavye umuhimguvu mwami zo kurwanya satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo amen. Kuri hama rero ukaza urasenga usoma Bibiliya ukomeza amasengesho ugire kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo mu Baroma 8:15 ati ko mutahawe impwemu y'ubugi nimukongere gutinya ntagire ikintu cyo mugwaniza satani gisura kugukanga. Okay, oya buni cyangwa uko namaze kumva ingufu za Yesu narice rero ngaho kuraba wewe uzosange kwisengera kubera ushore kwiga ubatizo mu mazi menshi kubera ko kugeza ubu kuva wakiri mwami Yesu n'umwami n'umukiza mu bwizigiro bwawe wamaze kubicare migisha. Okay, wewe turasubira ndibazo no musurata kuboneka mu makoraniro kwishengera ndaboneka ko umuntu amaze gukizwa rero asima munini. Rero turasubira kwishengera ya moto mu mayimuna no titwa tohe pasta kirazira nibagenda jingura cyariwe wewe turasubira uzasubire